Usembut Menteri Rangba Kejala Meghalaya ubak Preston Tensong Uloong baka Facilitation Center kebadan Umling kedai kebenta ka COVID-19. Hendrai Lesiam Kabupat akaban penun kamlang yaka na kebenta banlumi kejingtip ya kibria kebawan capok Kejala. Ubak Preston Tensong ulah pencai bahaka Meghalaya Residents Safety and Security Act arajar ka Nrio. Yaka Facilitation Center lakadau tang haka rule Nrai haka act. Bat dehalor kini kadong rem bagi sorkar ke pemerintah kelapin kela ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Amendment Bill arajar arpau ban pendrung ya ke kenduan ban buat ya ke entry bat exit point ne ka Facilitation Center hapok jonggaan. Ulong bagi seng balang kidai ban yai up. Baulat Kejala un ajing menjurno ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Amendment Bill arajar arpau ban yo pentrai kamno ya ke entry exit point. Laban ong bagi yang dorbar tauan Kejala hadian bagladat menjur ya kene bil kelapha syaulat Kejala banyo ikejing menjur. Nre ulat ulapha kene ke amendment bill ha katrat home affairs bat hadu menta kene ke bil gadang sateng banyo ikejing menjur. Ini ke entry point atrai ki sembalang ki smutu bahai don arbenta. Kawai kedeka kaak kami pas hawajar kan rio MRSSC bat kabar pada ka amendment HU arajar arpo kabangi pas kabangi pak su governor te haka ak kabakumalong menta ka krensyai ya ka execution jong kitenans kadon taka taka komponen kalong bayaki ya kitu kibri ki bawan trei ki wan syong ki wan sa hamegala don kam register lengba ka bosno ka borthau natakan poi sikit landlord ki traying ban nangta ngin pha ko PC police station rengkat ru sia district task force kata ka de ka point number 1 ka baar pada namar nadu pun sya ka po jong mukul phi ka jing bakla ka ne ka at kalong ni bang ngi mention haka rules sia ka facilitation center kan bahaka ak kamdon nakada ngile ka amendment jong ka ak MRCC nakada mi pas po assembly ngi ong bangi dot kam chu ban incorporate sakoi ke clause haka bat kata kalong ba kanne ka setting up of entry point len facilitation center kade ban don haka main act le kam don ka main act kamot kamlong te we are still waiting ya ka approval jong governor namar governor mo pi haka to ka pon cha upha saka ministry of home affairs te hadu mentan ka leng ka home ministry kidang examine ni kene then only kin sapha jong governor but ngampat tip ka e ka ba kin pha le ni ka e ka observation ka bekenai na kata kata ke jeng ong UCM hapo assembly ba yamenta kanika entry point kalong nakamenta jong ka covid kalong ka bisisya tambah haka ju kapor menta ngisim ya ka kabu ka advantage kalong ba kitu ki barung larpi ong mana ki tores larpi ong ka nakamenta ban check ya ka covid-19 ten rei haka ju kapor ni check langru ya ka jingwan jongki bat hangnu kinsa kan usgi kinsa kita berkoi don lang kay influx what are you trying to say tell me human wrong ke illegal influx the question of influx does not arise larpi ong ki Indian haka constitution yung India everybody is allowed kay influx means what aba ong influx kamot ki illegal influx kamot ki badang bahar jong ke India kabang persaya ki kalong tangan ni yai up ya kene amendment namar ngir ngi pesu ya kene ngidang ya keren ya kene bat ka home ministry ka last meeting bengi kenduk lang UCM ban ngaru yo home minister kalong ba we impress upon him ba un clear no ya kene ka amendment bill jong ka MRSSC Ha kawai pat kaliang ubak Preston Tensong uloong ba mau rengkat bat Menteri Rangba Kejala kidang syuan na kanong ba Delhi ha kaba kila ai de kejing tho ha Menteri Korbari ke sorkar Preng Amit Shah ban penken ma kejing temu jong ban wan chakanong ba sulong bane keren ha kabay dai bat kejing dawa ya ke line permit. Last we just came back yesterday CM and myself we just came back from Delhi yesterday again reminder has been just submitted to the office of the Honorable Home Minister. So we are yet to get the confirmation.